Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Wonsyon, pudno, di ko na. Di mo lamang. Nabayagan nga adda relasyon dali ni Kentirso. Ay, sana nasaya ti kasta nga aramid mo, pasita. Agchismis ka manan. Maditi kasta. Nang runa pa, tas iasawa day ta is istorya. Wala, adakan ka no di ka mamati. Nakita ko ngamin dali ni Kentirso. Aging inagak day kay dalan. Di ko nada siguro ako jak nakita. Gamay na, naglamang ako namin ka. Anya? Wan iso nga, ay, awan day dya aleni. Rog-rogitan na titok nila kay na. Ay, sumardeng kan. Sige, tayo nakitaan dagiti sinampay ko ijitak kalaba to. Bareng na magaandan. Ditakan. Laging sisingpet aso. Tadi na kano kaya't adenggan kibagbaga. Oho, if I know, adamit kasing sinarak na ijay ilay. Oho, agtal naman day taso. Ay, jakla kaya ti makis istorya iti dayjay apasita. Sa bahal iti bagbagana. Ti biag ti kaaruba na ti bagbagana. Kasta la ti biag, kasta ti tao. Noon niya ti makita na, istoryain na, saritain na. Nga maditi kasta. Kasta la ti biag nga rod, bakit? Di mo maikat na kita iti tao. Ngam na siya, saan nakakasta, taada panunod ko. Diyak kaya timang sarsarita iti kaarubak. No kumatakas ken ka amin a tao, ay di nagmayaten ngay. Ngam saan mo't nga ron? Taada dagiti man na nao. At ibiyag la ti kaaruba da, ti sarsaritaan da. At di damot nga ron kita ti bagbagida. No awan pa kapilawan da. Ay, iso akay kayat kun ti agmay-may salatan. Lakay. Diyak kayat ti makika kaaruba dita. Diyak kayat ti agbasol. Nang runaket pasig at chismosa dagiti babae dito'y ayan tayaw. Ay, wala. Kastalatan ti aramiden ba kay? Tapno saan ka ama ipada kadagiti babae dita at chismosa? Wanda kayo. Ay, nakita ka. Naginagak danto pa ado ha. Ay, sauce. Ay, katno garang ganjang ngamin dayjay nga idna, pasita. Ha? Idna? Lalaki na ni Gabi? Wan ko nakto mga main. Ops! Ay, sos! Nagdakla ko to, Inga! Ay, sos! Ay! Sakit man, Ay, awanan, Inga! Adagayam ko tong! Ay, gagangay ati saan nga digdigaw. Mayat man ti panaglilinagan nyo dito'y paraangan da pasita. Aglilinya kayo. Saka ito, agkikinutaw. Ay na, Tata Marteng, kastala tibiyag ka. Awan maaramidan, may. Iso nga kikinuto ka, may. Anya ngawan maramidan yaw. Di kay lakat mapanagdalos ijay babalayaw. No, in kayo kat kumaagmola iti aba no isaw. Taiso pa yasidan yung tao. Di kay kat agkikinuto dita, nag-istorya. Ay, lakay Marteng. Umay ka ba't dito'y sangaw? Taikutuan ka, ha? Si Kapay langang ay, sanay. Inak man langang. Hawi, lakay Marteng. Saanak lang sa kanya. 3 times a day ak nga agsuksok at iti-short pan kaw. Tapno amam. Ha? Wisit ka. Ay, naimbag ka na sabat ka dito'y dalan, agapitaw. Oh, apay ka di, Tata Martin. Ibagak da ito'y kan ka. Tananggag ko apag sasaritaan dani bakit mau. Anya? Uy, nagapitaw. Ani kano bakit mau, kat lalaki na ni Gabi. Pudno ka di, Tata? Kasta tinanggag ko. Ngamnay, pun kamanaimbag, tamangan mo't no sana pudnaw. Ni bakit ko? Lalaki na ni Gabi?
Anya oras kasi mang patitay? Alas 5. Tadi magas kami pa ijay talipapa. Asino ti kadom? Natural, ni Bingbing nga anak ta. Sinukon ko ijay pagadalan da. Kat di magas kami ijay talipapa. Tagim matang kami ititina pa. Asida. Tinapatarupam. Anay ko! Anay ko! Apa yan ngay? Lalakim ni Gabi! Lalakim! Ay apo! Ay unay ka magtanagapito! Apa yung kastamot tanti bagbaga? Hoy! Ibagaman ti pudno kanya. Tamangan no isa ko kasaka ibitin iti sa nga ti kayo. Anya? Ay, saan alakay? Awan mat aramig gwadakas! Aklo na mo no saan? Ha? Pudno ka di? Wan no saan? Nita saan na sumumbat? Sige, bilangan ka iti lima, ha? May isa. Dua. Talo. Upat. Lima. Ay, anay ko! Ay, nanaplengan tilapayag ko! Ay, salbag ka, agapito! Di ka kabila! Apay! Nakita malalakit ni Gabi, ha? Nakita? Ay, Di ka nagrason! Manangimon kamat ngamen! Iso ano anyala ditang tipatpatya! Manipot ita, saan ka narumumar dito yung balay, ha? Mawatam! Anya! Nunas ka na kuyugon ka iti sa di naman napapanam. Kuyugon ka! Anya! Agapito, inaksukunan ni Bingbing. Madamdamalaang dismissal. Sumurutak, tabantayan ka. Saan? Sumurutak ko naklakarudin! Agawid kami nga ron adagos. Ay, una yung tigas tang aramid mo. Gapo itikin naman ng imon mo. Surusurutan naklatan iti sa di naman apapanak. Ngagpapan ijay banyo. Wano iti CR. Anya nga iti amok. Ang mga no damat ni Gabi ijay banyo kan si Ara mangururay kan ka. Anya! Wan, kasta ti damag kaw. Amin apapapanan ni Edna. Sursurutan nila kay na. Ultimo iti banyaw. Ay, una yung tigas na. Akasmat la nakapimpintasan ni bagat na. Ta sursurutan na iti sa di naman napagturungan ni bagat na. Akas lamapukaw. Kasanaw, aglalalaki ngamin ni Edna. Talaga ka din ni Gabi ti lalaki na. Ay, so swan, pudno. Isumot lagaya mabambantayan ni Agapito nga. Tada ngamin lalaki na. Nay, adda kayo manan dito yung agkikinutaw. Apay ayala kay Marteng. Anya ti pakasikuram. Kat saan mo mat aparaangan da ito. Itaparaangan mi mag. Ala, lumabas ka lata ka di. Imbis nga agkikinuto kayaw, ing kayo mat agmulay ti aba. Taiso pa'y pangalaan nyo iti sidain nyo. Kastalatan ti kanayon mo nga ibagbaga basta lumabas ka, Tata Martin. May mayatan ngayon kay agmulay ti aba. Ngam ti agchichismes kayo ditoy. Apay, nangagmaw ti bagbaga ba? Unmay, nagpiksa ti panagdengag ko pasita. Uray panagsangit ti koton kat manggagaw. Ha? Agpaysa? Wen, kat nangag ko timbagayo ani Edna, kat lalaki na ni Gabi. Ay na, punno gayam anagpig sa ti panagdengag mo, Tata Martin. Ngamnay, dahito iti bagak kada kayo Di kay agsasaw iti sana pudnaw. Taamangan no may darom kayaw. Anya may darum asasawum mo, Tata Martin? Di kay agsasaw iti inuulbod. Taamangan no madaksan kayaw. Oy, Gabi! Mabit man lang! Oh, pare Agapito. Anya ti bagam? Dahito iti sungbat ko. Nay ko. Ni, di ka kasta At tapis kamatan. Anya ti basong ko? Ag-agawon ti asawa. Ha? Neta, kas lamang luk-luko ti Jaski. Ay, pakawan ng mapo. Tadinam mo ti bagbagana. Ay, excuse me pare. Jak pagtatakkunan ni bagat mo. Kukwam lang. Sige, ditakan. Katinton maminsan. Pankampay ti kinapod no. Sakbay nga tapis ka. Wang! Anay ko. Tinapis na kumatan. Apay, saan ka nga trabaho ita? Tadi ka mat na naggaraw?
Amangan nuagungat jebusyo iti grocerya pagpapaayam. Sana ka sumrek? Anya, tapay mat. Ay unay kan. Dahil talang arudan ti pang namnamaan ta. Agabsent ka pa'y laang. Jak nga rod may uluteg trabaho, tanaburibur ti ulok, kapag lalaki ka. Anya! Ay, apo, agapitaw. Awan lalaki. Ay unay kan aya. Ipanaknak mo dayta. Aging gadyak mapanaknakan niya awan lalakim. Sana kag trabaho. Anya! Tata Martin, mabalin ka di ngay bagam kanyak no asino tinakangagam nga da lalaki. Ni Pasita, kendagiti kakadwana nga kikinuto. Ni Pasita, adi na amot agdigos. Che! Ha! Isugayam tinang dadawli tinagan ko Nanggag ko kadakwada, ken kadagiti kakadwana nga kikinuto. Asika, ket lalakin ni Gabi. Ay, por Diyos! Saan apod no dayta? Saan apod no? Ay napasita, adda kutom, nagado! Ay katilig ismulatan adita ulo. Ay, deta kat gamit tadi kang sampo no agdigos ka, pasita. Iso nga adda kutom. Oh, ay, uy, amuyo. Diid na, nakitak iti na minsan. Kat? Ay na. Agin inarakop damot kan kin ni Gabi. Adi no? Ijay waiting shed Rabi iidin ka. Ay nagin inagakdakit din adwa. Sigurado ka, ay damdagabi kan edna nga agin inarakop kan agin inagak. Talaga man, nakita ti dua bukol ti mata. Oh, talaga? Nakitam ida? Kat, ang mga no nagdiretso na pa iti hotel. Talaga nakita. Iso, ha? Edna? Ay, awan yung bagbaga kakasta. Innakaon. Uray siya, kaunti pagbagak. Ay, kwang. Nay, ada ka magayam di tayo na. Si kagayam tinagtaudan ti chismis agsagana ka, ta idarom ka. Tatagsaksay na iti dwa karobam. Iti panang panpadakas mo iti dayaw ni Edna. Ano ti makunang Pasita? Kwa, kapitan? Tarabitab ka talaga? Chismosa? Uray siya, nairaman iti kinachismusam. Among kadi ati napisnak ni Agapito, gapo iti inwarwaras mo ababaik ni bakit na. Kwa? Song batam dahito pa nang dadaal mo kada kami Pasita. Agmulta ka iti talo ababoy, kan may sakaban abagas, kan cash at 3,000 pisos. Ha? Ay, kasta ti kayak niya mapasamak, kapitan. Ano ti makunang Pasita? Jay talo ababoy. Partyan tayo diti barangay hall. Kat awisan tayo amin akakaruba nga umay damangan. Kat jay 3,000 pisos, ikash na nga itad. Saan nga utang? Ay, sos, nagdakalan. Ay, nakasyanda ka di mo tan, 5 dagiti anak ko. Kan agtartara ko nakla iti talo ababoy. Kan nilakay ko mat, makitang-tang danlaang. Anya nga iti pagmultak. Parikot mo daytan Ha? Ikanda ka iti may sa alawas apawayway mo. Malala, sumbatan tayo tado sa ang Pasita. Inton maminsahan, di ka agsasaw iti sana pudno. At di ka lakit may darumanan. Bawatam, Ay, kapitan! Saanan! Ay, agbabawi akon ka siyanda ka di, Tapno agnakam ka. Tapno di man ulitan pa iti kinachismosam. Ay, ito. Imayak dito'y balayo, Edna. Agapito. Taumayak kumagkid daw iti pamakawan. Tani awan mo't pagmultak. Awan kwartak at 3,000. Iso apakawan indakla kuman Saan amabalin? Kinabgabil nak ni Agapito. Gapo iti inwarwaras mo. Kan saanan anapan nagtrabaho. Gapo tadinan mayuno ti trabaho na. Gapo iti inwarwaras mo nga dalalaki. Agnakam kamat nga tan. Saan niya may namabalin na kasta teraramidem? Tadadawilan ti pamilya ti akin pamilya. Iso ano maminsan, talyam na ita nagsanga adilam. Sandak ka din mapakawan? Mapakawan da ka. Kasano nga iti talo ababoy amultam, kan ti kaspay akan nayunan amultam, kat saan na mababawi pa
Ha? Pag nakmamdaytan, pasita at chismusa. Ayo na yun ti kastoy. Di ka agsasaw iti saan apod no. Dilakot maidarom ka. Naawatam, pasita. Unid na, pakawanan da kaon. Titan tinaggibusan ti pakasalitan tayo, adaw iti pagsasaw ako na. Di ka agsao iti saan apod no, tadikit maidarom ka. Naitampok iti programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay. Iti matdireksyon, Teresa Calay. Musika, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibyan!